guys dhugaa waaqachaadha dhiira dhugaadhaan boo ani ganama mana ga'e abbaa koo qofaan arge dhugaa waaqachaadha abbaan koo dur waan na jaalatu nutti fakkaatu ture dhugaa waaqasa dhugaa dubbachuuf biratti hin guddanne waan ta'eef badaas jaalla isaan qabu waan ta'eef waan waa'ee koo dhimma qabu natti hin fakkaatu ture jechaadha. Garuu galamaan kana biyya labaatti gaafan dhufu na gaggeessuudhaaf baadiyyaadha dhufee nu bira budii nu gaggeessu dhufee jechaadha. Galgala isaatii lama jalqabee dadhabee narra kanaan jedhe lakkaan kaffa'eeti nuuf hunduratti boo dadhabeet kaffa'ameet narra hunuun jedhe kazaan iddoo ciisicha qopheessineef dhaqee rafees buna danfisuun dhaqeen immoo kazaan bunni keenyan akka buna dhuguuf kaasoo yoo naqu akka nama rafeetti na yaalaa dide yeroo uffata irraa fuudhusa dhugaa waaqatti raasinsaa jedha bishaan duwwaadha indee abbaa dhukkubee dafqeeti immoo maa'inni jedhee gallaalu ejisaa imimmaan duwwaa dhugaa waaqa bayyeessus fuulli isaa imimmaan duwwaadha. Manta te bocha bana lakin bonye dafqeeta namna jedhu uffate jechaadha. Halkanirree riba keessa bahananii qasxeessuut innaan laalu halkan muluu innaasaatu basa sadillee uma bu'a. Halkan muluu bu'aatiif jechaadha. Ganama bari'eemuu isaatii 12 yeroo ta'u nu gaggeessuudhaaf baane ingilizii isaatii 12 baane nu gaggeessuudhaaf fuuldura deema karaa gubbaa jechaadha. Kaanee kaadhees dhaqabuu dadhabeera fuuldura deema. Lakaan bu'aatii maasaa kan hin agarreef jedhee na fuuldura fiigaa deemaa jechaadha. Dhugaa waaqaa abbaa koo kuma naaf jiraadhu iji nagaa wal agartu Yesuus ግን እውነት በቃ ድሮ አባን koo waan na jaalatu nutti fakkaatu ture dhugaa waaqa eegasii abbaan koo akkana jaalatu beeke dhugaa waaqa dura jala dhimma koo waan qabu natti fakkaatu ture dhugaa waaqa gaafa sana arge jaalala isa dhugaa jechaadha. እና warri dhiiraa abbatanii abboonni keenya basilee warri baadiyyaa kun jalala ilmoo isaaniitti fi qaban faanii habaasanii dubbatan garuu Yesuus na dhibee dhugaa waaqa. ሁሉም በሚችለው በአምላኬ ላይ ሸክሜን ልጣለው በመጣም ከላይ አይኖቼን ላንሳ ከስጋ ለባሽ ሰው ሁሉ ብረሳኝ አለኝ አስተዋሽ ስጋቴን ትቼያለሁ የዘመኔን እግዚአብሔር ያዘጋጃል የሚያስፈልገኝን ስጋቴን ትቼ ኮሱይ ትላንት ያነሳው እኔ ፎቶ አነሳሽ ትናንት እኔ እንደዚህ ነኝ ድሮ ምን ሆነ አፍንጫው አይኑ ለምንድን ነው ሰው ግን ለትዳር የማይጠይቀኝ? ኧረ እባክህ እንደዚህ እንደ ፎቶ ላይ ለምን ለትዳር ሰው አይጠይቀኝም ነው እንዴ? አንተ ነህ እንጂ የምጠይቀው ምን ብሎ ነው የሚጠይቀው? ኧረ በቃ ከዚህ በኋላ አይጠይቁ እንደዚህ ቆንጆ የሚሆን ራሴ አላወቅኩም እኔ። ኧረ እባክህ ኧረ በለው እንደዚህ እንኳን ነገርሽኝ እንግዲህ ቆንጆ ነህ በቃ እንዴ? አይጠይቁም ካሁን በኋላ ይጠይቁ ዝም ብዬ ኮራ ብዬ አልፋለሁ። ኧረ አንተ ራስህ ጠይቃቸው እንደዚህ ኮራ ብዬ አልፋለሁ። እንደ በለው ቆንጆ የሚሆን ረስቼ እኮ ነው። ኧረ እንደዛ ደግሞ እየጎረድክ እንደዚህ ሳታገባ እንዳትቀር። በቃ ሲነጋም ሲመሽ ሁል ጊዜ ማስታወሰው ከልቤ የማይጠፋ ዘላለማዊው ፍቅር ሲነጋም ሲመሽ ሁል ጊዜ ማስታወሰው ከልቤ የማይጠፋ ዘላለማዊው ፍቅር ሲነጋም ሲመሽ ሁል ጊዜ ማስታወሰው ከልቤ የማይጠፋ ዘላለማ ይገርማል ያንተ ምሕረት ይገርማል ያንተ ስራ አቁሞኛል ካንተ ጋራ አቁሞኛል ካንተ ጋራ አቁሞኛል ካንተ ጋራ አቁሞኛል ይገርማል ያንተ ፍቅር ይገርማል ያንተ ምሕረት አደባባይ ድምፄን ላሰማ ኢየሱሴ አንተነ ክብሬ ትናንትና እንዴት ይረሳል እኔን ያየ ስምህን ያነሳል ማን የረዳ ካሉኝ ኢየሱስ ማን ያነሳ ካሉኝ ኢየሱስ
ማን ነካካ